u ovoj nekoj opštoj kampanji vrednovanja, prevrednovanja i tako dalje, jedna ideja, plemenita ideja opštine Vračar i naravno odbora Demokratske stranke, jeste da obeleži mesta gde su nekada živjeli njihovi veliki savremenici. Jedan od tih je svakako Milan Grol, bivši predsjednik Demokratske stranke do negde 1947. godine. Milan Grol je bio izuzetna ličnost zato što je bio veliki intelektualac, pozorišni čovek, upravnik pozorišta, polemičar, publicista i vrlo ozbiljan političar. I ono što je veoma važno istaći, da je on bio protiv diktature Aleksandra Karađorđevića i bio je za odbranu demokratije i prvi put su se vratili u vladu onda kada je oboren Trojni pakt, znači kao antifašisti. Prema tome, Milan Grol je bio jedan od onih antifašista koji je smatrao da je veliki trenutak došao da se odbrani pre svega otadžbina, ali naravno da se odbrane i demokratske vrednosti. Prema tome, među antifašiste, i to istaknute, treba ubrojati i naravno Milana Grola. Pored toga, naravno, treba reći da su i drugi ljudi, rukovodioci Demokratske stranke tada, bilo da su otišli u emigraciju, bilo da su se uključili u antifašističku borbu, našli se u logorima, na prinudnom radu u Nemačkoj ili još teže neki od njih ubijani u zatvorima. To je baština Demokratske stranke, njena demokratsko-antifašistička baština koja treba da se neguje.